Игенгил ауылында жашаучы Ғафури районының Абсаттаров Рифабыйға 85 яш бүгін юбилейі. Бик матур юбилейі. Рифабый, сені гармоншы дос каналы. Айханов директор исімінен, өзімнің исімінен, шын көңілден туған күнің білән қайнар құтлайым. Исәнлік, саулық, тазалық, сеңе ұзын ғұмырлер, гер солай оптимист болып қал. Гармоныңы ташламағансың, зор рахмат сеңен. Яшьлерге, көп кішілерге өзінің күйлерін ойнатып, шақ қаттырдың. Зор рахмат сеңе. Яңа гармонға қалып қағансың, мұна ешкетмелі кішісің. Зор рахмат. Сіңе мұна бір музыкалы ғана бүлек. Дел солай қартайма, исән сау болып тұр. Ekremge nesizedirmişe yaşlığım elim uzak. Yürek iste partayımı hamandan iler gider. Partaya beni sanırık mangaylar sırlansa da Utte yaşta göler tekip yerlerde yırlansa da Partaya beni sanırık mangaylar sırlansa da Utte yaşta göler tekip yerlerde yırlansa da Mühabbet yaşları da değiller bulavul her kimide de Mühabbetsiz yaşa bulmay partaygan günlerde de Partaya menisin gerek mangaylar sırlansa da Ötte yaşta gölerlik gibi yerlerde cırlansa da Partaya menisin gerek mangaylar sırlansa da Ötte yaşta gölerlik gibi yerlerde cırlansa da Tuğan günün bilen Rifabay, 85 yaşlık jubileyim bilen, yüreğin qartaymagan malades gel solay bulup kal.